زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې لومړنی درسونو پروګرام وړاندې کوم. De tijd. De tijd. وخت. Neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk. بخښنه غواړم. دا یوه اصطلاح ده چې مطلب یې بخښنه غوښتل دي. Weet u misschien hoe laat het is? Weet u misschien hoe laat het is? کیدای شي وپوهیږئ څه وخت دی؟ Hartelijk dank. Hartelijk dank. د زړه له کومې مننه. Het is 1 uur. Het is 1 uur. یوه بجه ده. Het is 2 uur. Het is 2 uur. دوه بجې دي. Het is 3 uur. Het is 3 uur. درې بجې دي. Het is 4 uur. Het is 4 uur. څلور بجې دي. Het is 5 uur. Het is 5 uur. پنځه بجې دي. Het is 6 uur. Het is 6 uur. شپږ بجې دي. Het is 7 uur. Het is 7 uur. اووه بجې دي. Het is 8 uur. Het is 8 uur. اته بجې دي. Het is 9 uur. Het is 9 uur. نه بجې دي. Het is 10 uur. Het is 10 uur. لس بجې دي. Het is 11 uur. Het is 11 uur. یولس بجې دي. Het is 12 uur. Het is 12 uur. دولس بجې دي. Een minuut heeft 60 seconden. 1 minuut heeft 60 seconden. یوه دقیقه شپېته ثانیې ده. یا یوه دقیقه شپېته ثانیې لري. Een uur heeft 60 minuten. 1 uur heeft 60 minuten. یو ساعت شپېته دقیقې دی. یا یو ساعت شپېته دقیقې لري. Een dag heeft 24 uur. 1 dag heeft 24 uur. یوه ورځ څلېرویشت ساعته ده. یا یوه ورځ څلېرویشت ساعته لري. راځئ دا مکالمه یو ځل بیا له سره واورو. De tijd. De tijd. وخت. Neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk. بخښنه غواړم. دا یوه اصطلاح ده چې مطلب یې بخښنه غوښتل دي. ولې بخښنه غواړم موږ ویلی شو Het spijt me. یا بخښنه غواړم ولې دلته یوه اصطلاح ده چې وایي Neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk. دا یوه اصطلاح ده یعنی ما پړ ما ګڼئ. بخښنه غواړم. Weet u misschien hoe laat het is? Weet u misschien hoe laat het is? کیدای شي وپوهیږئ څه وخت دی؟ Hartelijk dank. Hartelijk dank. د زړه له کومې مننه. Het is 1 uur. Het is 1 uur. یوه بجه ده. Het is 2 uur. Het is 2 uur. دوه بجې دي. Het is 3 uur. Het is 3 uur. درې بجې دي. Het is 4 uur. Het is 4 uur. څلور بجې دي. Het is 5 uur. Het is 5 uur. پنځه بجې دي. Het is 6 uur. Het is 6 uur. شپږ بجې دي. Het is 7 uur. Het is 7 uur. اووه بجې دي. Het is 8 uur. Het is 8 uur. اته بجې دي. Het is 9 uur. Het is 9 uur. نه بجې دي. Het is 10 uur. Het is 10 uur. لس بجې دي. Het is 11 uur. Het is 11 uur. یولس بجې دي. Het is 12 uur. Het is 12 uur. دولس بجې دي. Een minuut heeft 60 seconden. 1 minuut heeft 60 seconden. یوه دقیقه شپېته ثانیې ده. یا یوه دقیقه شپېته ثانیې لري. Een uur heeft 60 minuten. 1 uur heeft 60 minuten. یو ساعت شپېته دقیقې دی. یا یو ساعت شپېته دقیقې لري. Een dag heeft 24 uur. 1 dag heeft 24 uur. یوه ورځ څلېرویشت ساعته ده. یا یوه ورځ څلېرویشت ساعته لري. دا و د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Tot ziens. Dag!